Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkonita. Congress MP Rakibul Hussein Aphan Muni tatum anaro ang apor to waralo kateng kengdon. Lasonsi pini the manani rupahihat natun bajaralong Congress MP Rakibul Hussein Aphan towar pialong ton koksi bang hinia muni tatum Peki amhang chipung hetsi kai bong thipu pen MP Rakibul Hussein Aphan thengdun si kartung dun Api un isi MP Rakibul Hussein along security abang hele pen blank fire up nang koklo lasila puson MP Rakibul Hussein Aphan kopia thipensi analo ang angkateng khengdun donik birta ke tokbom apor hodan ke klarta ka birta long pon pela Lapen non amat ke bang solang ki pulis atum chipari deng ponsi investigation asai claim pon bomlo. Lapen MP Rakibul Hussein non amat ke lapona hearing tang rak pen arenga hukisu aret ke kalilang pasi pulis atum pen pachini po. News Text Report Karbi Anglong News. Karbi Anglong along nong nam ka chithangklong KYF rongaji kijut aning wehut APDCL amotor aphan mikai chok sonsi tara langso Karbi Youth Festival katalon pon along kijut si aning we ada por bhai hini ra chitima por malom rihinga mi kilang chari lapen kaselamatum APDCL amotori huma phan kopiko son alam pendoni mikai pichok lapen hum thom ni amotor atuma phanta arlong pen kateng khenga jok kahingnu dolo Pusi Karbi Anglong SP pen pachinipo. Lapen tu pachinipon ke ongdung amone datum arlong pen tengkheng si arlong pen kewar nang ke pangchardut laposon se tami claim pon si api un isi police atum pen lathi charge se tami piponang koklu puta pachinipo. Bon taki un idet pen ajo blank fire se tami pipono. La solo police sai khiatum sitami arenga hukiso dolo lapen ke ongdung amulu katum arlong pen ahiring tang rak pen ke war kateng khenga jok bang pharu sosiatum arenga hukiso dolo pusi Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar sai kia pen pherang ke atum thingno nang pachini do News Text Report Karbi Anglong News কালি ৰাতি নিশাৰ যিটো দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটিল সেইটো দিনতে আপোনাৰ হয় যোৱাকালি প্ৰায় 2:30 বজাত ৰাতি লেবাৰে কিছু কাম কৰি থকা অৱস্থাত শ্ৰমিকে কাম কৰি থকা অৱস্থাত এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ পৰি পেলাই দুজন লোক জখম হয় এগৰাকী মহিলা এজন পুৰুষ আৰু সেইটো সূত্ৰপাত হ'ল আৰু সেইটোৰ পৰা কিছু ল'ৰা আহি পেলাই সেই তেখেতসকলক মাৰপিট কৰা আৰম্ভ কৰিলে ইয়াত যিটো কণ্ট্ৰল ৰুম আৰক্ষীৰ আছিলে কণ্ট্ৰল ৰুমত গম পাই পেলাই সেই লেবাৰকেইজনক তাৰ পৰা নি পেলাই সেই কণ্ট্ৰল ৰুমত ৰাখিলে আৰু ইনজৰ্ড কেইজনকো নিয়া হ'ল তেনে অৱস্থাতে প্ৰায় 1000-1500 মান মানুহ কণ্ট্ৰল ৰুমটো ঘেৰাও কৰি পেলাই সেই লেবাৰকেইজনক উলিয়াই দিব লাগে বুলি দাবী প্ৰদান কৰিলে কিন্তু আৰক্ষীয়ে সেই কথা নামানি পেলাই ইনজৰ্ড কেইজনক আৰু সেই লেবাৰকেইজনকো স্থানান্তৰ কৰিবলৈ ভিত অৱস্থা লৈলে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এই ভিক্টিমজন লৈ যোৱা অৱস্থাতে আৰক্ষীৰ গাড়ীত পাথৰ মাৰি পেলাই গাড়ীখন ভাঙিলে আৰু আৰক্ষীৰ এজন কনষ্টেবল আৰু ড্ৰাইভাৰ তেখেতকো ইনজৰ্ড কৰিলে ইন দি মিন টাইম আমি খবৰ পালোঁ যে এখন DI গাড়ী টাৰলাংছৰ এই যিটো মূল ৰাস্তাটোত জ্বলাইছে গতিকে লগে লগে ফায়াৰ ব্ৰিগেডক খবৰ দিয়া হ'ল আৰু ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহি পেলাই গাড়ীখন নুমুৱাৰ পিছত সেই ফায়াৰ ব্ৰিগেডখনতো আকৌ শিলগুটি মৰা আৰম্ভ কৰিলে আমি গম পালোঁ আৰু তাৰপিছত আমি কিছু পাৰ্চু কৰাৰ পিছত যেতিয়া আমি যথেষ্ট চেষ্টা কৰাৰ পিছতো যেতিয়া দেখিছোঁ তেখেতসকলে পাথৰ কণ্টিনিউৱাছলি মাৰি আছে তাৰপিছত ঠিক ৰাতিপুৱা ফাৰ্ষ্ট লাইটত আমি মাইল লাঠি চাৰ্জ কৰি আমি ডিছপাৰ্চ কৰিব লগা হ'ল ক্ৰাউডটোক আৰু ব্লেংক ফায়াৰো 2 ৰাউণ্ডমান কৰিব লগা হ'ল আৰক্ষীৰ এতিয়ালৈকে সবিশেষ সম্পূৰ্ণ 5-6জনমান মানুহ আমাৰ ইতিমধ্যে ইনজৰ্ড হৈছে আৰক্ষীৰ গাড়ী আমি গম পাইছোঁ 3খন গাড়ী ভাঙিছে বুলি আৰু লগতে আমি এতিয়া শুনিছোঁ যে পাব্লিকৰো গাড়ী 2-এখন ভাঙিছে বুলি কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ ওচৰত ৰিপৰ্ট অহা নাই Thang ni phai inquire rani ke CEM Dr. Teleram Rong ha radaphan ke pachu bai arni pusi KSA lapen KSYC asong atum pen lam thiar bokpo KSA lapen KSYC asong atum pen chelang pet pen pherang ke mai kang ni pon sonsi pini thang ni phai inquire ni themanani District Press Club of Karbi Anglong asa hemalong KSA lapen KSYC asong atum pen pherang ke mai kang ni pon
Pirangke mailong kaning jipon ke kedam tangani. Karbi Anglong Autonomous Council atum pen kaning jipon ke prab jin pen PGR lapen VGR along lialong kido akitche tumaphan eviction mate kathali asai dengpon popsi lamchak dulo. Bonta labang so PGR lapen VGR along lialong kido Karbi Anglong Autonomous Council along kido akihai CM Dr. Teleram Ronghang eviction pon hai hidet ki ningduk lopasi Pirangke mailong lam theji piklang pon lapen pini thang ni phaing koyarni ke rada phan ke pachabai arni lopasi jong pon athe pini arni ke PGR VGR along lelam ki ke ningka nesi nangchok tang lopasi pachini pon lasi Karbi Anglong Autonomous Council atum pen PGR lapen VGR along lealong eviction asai ding hai helo mapasi Pirangke mailong pen karju pedopon tangte Pirangke mailong kaning jipon alam thile ang tonpen arjuponik sina news text report Karbi Anglong news Tum Karbilocharli Asoma the KSA on part of me Karbi Students and Youth Council Chalang Rapet Pedasemet join the association press conference Kepa Penatum Militum Nachin Riating Penatum Anchatom Tegapot Natum Kadogo Putabe Militum Pen Kachurupa Jereglo Lasi pinindi itu labangsto press conference ke phanan to alam thira ke kaprek kali Karbi Anglong kai ke mat kacha thang group ade hur kichu itu dalam thi protang to labang ke PGR along le kathari le so labangsto ku thang lo lasi pini ba ke itu kipu gang to manalo pini team Karbi Anglong ade Karbi Anglong Autonomous Council authority itu kampang de kran ku thang ahoga birta radapan kapacini ji hasil tu pen kacesik laposondo lasi pini thangthaning koi arni hello hola bangso chuning aninkan 2024 20 February apo hello algorithm craft center lo jasebet songhamphang do ar tumha tame team Karbi Anglong pen thapen jasebet CM Dr. Teleram Ronghang alami PGR along le tharle pupul bang solam chak kacipi arami pini hello debon fitame pini ani fitame Karbi Anglong rak helong pro PGR along le jasme helang pi kheroni anpadang Dr. Borbil along make pini ani fitame katharle ponji asai bang kelaga philam lo alam thi sitani dijadal usino nang kunto lasi pini rang kita semet pela kala solang do Karbi Anglong ora apana ke si kacubai arni maksud tenan ke hokon itu komalo kacubai ke protang la ke tim Karbi Anglong si kacubai kopi pot durang dalam tu 20 February 2024 ning kana kursi CM amena nang bukan sining jelo je PGR long leken tu election back po kolam solam caka cipiar ni lo lahelo lasi Lakuson si pinitim Karbi Anglong tum Karbi Arab cobai bomlan congtui bomlan protak ke pini Karbi Anglong along ke Karbi Khai tu si ke dodi ma betu daji pini lana nona somhampan on se tame PGR along le along ter aron re kan ke do tum fi thari nangi musi ke pubil tum dak komane khai kam ke lang filar ko goli komine la bangso class ke wanji kana tum kapuri kali mote ke chopchi aron re along ke do tum han thari nangi pusil tum ko chop kapre akai phan phung nang ji pura tum ki pukali sita hala bang solam chakang ke pini kodane alam ra long job room low performance nang mandel bisaralam kodane le Karbi akai aphar lo bachu jorsus nang mandel lasila kusona bangile tum kala ke pini ani ningdung cepat rang lo lapen kedang jilang apor fitame la puson si tim Karbi Anglong tum Karbi khai pham solabu Karbi rat pham cobai bomlang chongthui bomlang kontakte kedang jilang ani bang kala ke alam tu fitame arnam fitame la ke diam e lapen solabu Karbi rat fitame la tum diam e lapen la bang so agi pai bang kala ke Karbi Anglong ari ding Karbi Anglong ara ting fiduji mo ani si alam tu fitame la bang so bang ke chikubir jogi daji pini nil tuma kenang ke la hello nang tum ke chokchi mate pini aron ripen ke do tumhan PGR on ke do akhaya tumhan thale non nilu tumke kai ke tame ningje je pini nilu tum kache sama tum kal ke tim Karbi Anglong I games le ke dam kali pini komane pan pe hai nan paren nan ko ke nan tum kache som kali nilu tum kache som ke la ke
Ili tu matep, ili tu malongri, ili tu makhaya reng dogri ili long jil, ili tu madera long ke Karbi Anglong pina kon tu ke kaprek. Kona ne Bihar UP lo ke Karbi Anglong ave posi Karbi Anglong fi emahan ke ga pot Karbi Anglong si ili tu ready for the report chief da fix ili tu ke dam je di mabelo. La pot fi do pini obe paro obe surya bhan sa ne sia toward pe jo banangji ko jo ni se tu pini de dongri mat dongli phlang har tu ka cha so pam cho. Pini CM Tora Pan go back now, can contact Chipu Hall High, we can to a hopper Keman of the Iluma Keman, Iltumalo, Pajopino, Iltumakai and Pajo, one pedono, Lalo Protante, Iltuke, Ninjero. Don't see Pijar alone, no feel up to thoroughly hide that Protante, Pini, CM Tora, and have a kill to get our Namsi. Sit a thoroughly take a bank to get a rather catch a song bank again, Don Polo, okay, Papa Mechiroji to the matter. Epak ciro je kopiah pot protam ladang hello, ili tu Karbi Anglong, menang along relong se ili tu mari sule jangan tu bahari keng bahari kecene ke fil tu cecangan kok protam ili tu dak Karbi khai aman peng kunaf situlan, ili tu memang emorjat kunaf situlan, lasa la bangso niki pung la bangso niki oil ka fil tu mending along marna kita thap e, la fil abang ke ili tu makeman cun cetek ka tak ili tu ke lagi sang ili kan sang lo lagi tim Karbi Anglong tu man pilih tu pacini lo. Nang itu pini arah ni hilo Karbi Solando arah akan kapal coba ya di 20 February 2024. Pini kan forum agar kan karena si kepenglo 20 February 2025 ni karena si pengen. Pini ta karena kalau tu klaim pun beda, klaim mana dah ladang kopiah pun. Karbi akhai kan cahaya uncor kopiah pun. Pudah mana festival aroi. Kuala ni ramaje tu kita menang tu jilang suara tergantung thali haidat. Pini kopiah pun bijar lo tu thali haidat. Pini eo bini tum kopi musi khara no. Pini jilang solo ke doa Karbi tum ke Karbi gali mante. Mate da bijar lo ke doa Johan ko nanane aku tum kapre ka khai tum tom pini. From hanga se tom ma teranga se tom ma tom biga se tom. Pake ningdu me mela. Lafi nile tum poji pini jilang so ara ke name aron redip se ke do to hai me seta nantum asapam ke muti chana la polo. Nantum Karbi jar kacing hola bang basong tek cepak lang polo, nang jilang polo. Jom final tu mahai, jilang solo final tu eviction high dan polo tan kopiah polo pini bijar lo eviction high dan. Hala data aron rem sige dulu ke. Lang cepat lang, Supreme Court of verdict tamai dang. Duelo. I stepping a chief secretary masih bana.